Nagaland na long riarlo Naga political group sa tumpen rong supialong beha ka choklem chot araraphan tangka ki hang ki therpen ki pasik sakjok kachechakun epen kachesong pura Dimapur Chamber of Commerce and Industries DCCI pen Nagaland na long hithi borwarni hot hepin pen inkir thiplong bangso jok haladak arniwang kichu kijun pen danglok kaprek ason kinang sot hormu aphan solang duara ratum katibok het Assam arlusi hormu hortar kechonam aphan wangnang koklu hithi kanghap pen rat pia phansi jasemet katikuk dolo anparta hala longri along sorkara chokam aphanta katikuk phonang lo Nagaland na longri hithi kanghap pinian kli chok tanglo sitame kangpu japhan angring abelang jasemet Nagaland na longri pen beha puruke Dimapur rongsupi henlo haladak araratum hidung kasiksak chetong nanglo longriar lo ang kangpian kanghap thipke hala DCCI atum kanghaponalong Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industries CNCCI atum sitami chedon lungsi longriar lo Pregjama district along anta inghap thiat lo rongsupi kanghap thip aphi raratum kasiksak pen masap ki pajok phanpura raratum kinang sor hormu kechonam aphan urmiarni anar pen arni kang sampor phai trok am malong su kang puja phan CNCCI President Khekuga Nurupen pangdak ponlo News Desk Report Carbing Long Line